kore ke u whatapua ki ngahi tunga koto pe whatapua atu pa miheni, whatapua atu ki a ho eki ka maha takilotu. Ki kainga tonga koto pe pa moha atahi whanua mo matamai ke tau polo kalama koeni. Ko e whatu whanua fo ou, aia ku o atu pe miheni i he wiki koto pe mo piveni piukala pe mi tonga eki. Whatawanga pe ku lere mea koto pe mi apina, mo kataki o share pe tau polo kalama, i he pompogini foki ko whiawhia ke taita lerei, piveni piukala ki tonga eki, malo e whaifatongia pe mihena, ko wilo pe ko e wike lahi au pito eni, hono ngahi mea whakapolitikare, mo ngahi ngawe ke he pe whanua, tatau te whito ki he ta whaaki koe ni ngahi lao whakaanganga ko ngawe kai wharearea pe mo drugs o ku whiawe ake holo he ongo e ngahi ongo whakalirifu koia ko hoko ho tau ki whanua, ka ku whewheha ke piveni pongpongini, pa whewheha ke ngawe pe mitongana. Solo, ala tau lava, kore peke hufanga te pe whatapu. Wai ngahi mea lalahi hoko whanua ni foi weekend. Oi. Ka huange koe lau kai mea koe ye ilo po wheme te talere ai. Ka wai ngahi mea maari e asi. Kau tau amanaki peku. Ka atoa ngahi mea ni hoko ka atoa peke
really for look for one. Koi. Koe mon lahi apito e piveni koe taha eni hangahi koe ke mahino pe ko feta fa aki te takamata me ai ka tupe mo ke ta ke wat me fa kau ni ke taki kamata mo me drugs ko ni ko ku na ma i va va ko nga yongongo ko ya ku o ku ai no wesia fra maman lahi e ne hoko ko i ho tau ki fonua ku he ku feinga ngai fonua fo ki mahino ko ai ngai drugs lahi o ka ki whakatamu aia ke ngau e ki tongana ka neongo ko tanu mia pa ko me futa makia a tongana he trucks ka ke tala pe ia ko fo watu he na fo ki tu ko nga ko fu lahi ko a magnitude te lahi ko trucks o glava ke mau pe mone fu hoko ko na ngai fu puha o ku mau i vava o ko tu fu fratu ta mak pe fu fra mana va he apito ko hanga ho vakai ki ai Ko ia sol. Ko fu network a foke nia ne ki fu follow up. Koi. Ai no smakle ai trucks. Koi. I have o fo mai te fon one. Kai kana te pe ke fai he. E fon one ni hanga au ki ai. Ka foke ngai me o haki he ahoni. Koi. Ngai me o hake ahoni. He ko palpare mai na o hake pe ki moa. Kana kai ke kana hange nai whakateke te kai holope. Ka bau whako mana tu nei hopo lahia i siu goi ni ki hono na involved I share whalearea aho goi ia. Koi. Na e longo ala ia i anga hono he tolo he pure anga ai i siu goi ia. Ka asi mai o ko he aho ni na hangi na fai pe ngā we ka ne ke ne fai to e matai pala Koi. Ko i siu fok na o hake he aho koe mahino wai fitu take sea wharearea aho koe pa moe fu take kau trucks me Colombia. Koi. Pena hange na to o maa se i siu go ya. Koi. Ta koe pa fu netu e kae go sloloto. Koi. He ka pau te tau whakafokfoke tau whakau na e fu io te nei. Na e hake o stande ta magogo i loto. Ka koe trucks ia na ma i loto. Lau taua te nia ki mua. Ka toa e umea koe ni pa tau lau re wasi o loto e. E ngai polokala a mapapuloka whikau aki. Moi kau na ne tukua ki e wa o pisete ni manoa funman. O kulavea ni trucks. Pea na ulau o ka ase lau kau e kau whaife kau ai e kau traditional rita. Ko ha traditional rita e. Iho. Unga kau tangata tataki he whanua. Hanga koe kau ho e ki maharu ton ke. Oia. Ai ko kau no pere. Ai ko traditional rita e i whanua ni kau no pere. Ai o koe pal pare maku o kulo loto ange e mea tau sio kei. Pea koe ne hoko mai koe ne ngahi mea koe wawau nai. Ka mata whoke whamatala mai koe ki mila ewa na mao he ngore ka lauto. Koe hake mai mea. Aluat. Ta koe waifu ngahi fu puha iau. Ta koe ulahi mea ia. So what when you go kilo gashi. Good. 5 million or stuff like that. Good. Ayo ko kiau o tawa manaki pe e hanga ngai issue go ni o ave toka ngaki ngai. Mahino was to fola mai ni afio en hoha. En hoha ye issue go ya. Kau hange
Man tu fai mito le voloi o pure ia he kau traditional leaders he kau no pele. Ai o fai ngata ale vai ni tu go tai mini. Ke tau mau ha ata to tonu. Kau fo ke mea nai as hake ia e weekend. Ai io ke skon ke te ta noi pe ai mea. Ai mea kon ai ki tama kon ni okune advocate hono tau I ko drugs fi me mo unga ta ngai mea ko na hanga o reveal mai of o network me he ulu I feke pe o au ki he ka ve I feke pe ko mea ko mea o ko mari I ai sol kata te ko mahu ingan ko tau fa ta no ki sistemi boy tata no ko ni solo taxonomy ai mahu ingan ko ke tau siolo loto ke wi siu pe ko men go nai mahino nai lahi fok hono o hake issue ko ni tai na taranga e patseti e nai fotu fok I fare area ke tu hau I kakai ke feu a ma ho fulu miliona ke ave ke tau ia ke trucks koi kana u fa feu ia fo ke ta proclama pe u hinga le rei he koin dai fo ke ki motua ko Paula nai toko koi na e puke he ngai tau mai ki moa ko container na ia e trucks pe fatu asila ki he toko taha pa ke exis ko ke mo uia ko ya ta pe he kako Paula nai toko na ni hanga o facilitate hono clear ki tua ki e sino o kui kai ke exis pe longo fo ke mea ko ya ko me bena o hake ko he tau fa ta mai fifiri ha mea ko ke lava he kau polisi o interrogate ai officer custom malunga ko ni ke ne hanga o reveal mai po ko container ko ni alu ki fe alu ka hai ko me be tau ilo he longo solo ka pa na ko ha ordinary man ko ordinary persons o tu e kai ke ne hanga o riskia I ne nga au mo income in family but it has to be ko economy it has to be somebody huge high rank hanga tau no for society sai ko whanongo hake he laivi ki tamagon ko o ne hanga o expose ai a e anga e ne ilo ko a ana se kau aki pe mo trucks mo whainga palpere mo o ne expose hake ai o ne name ai kakai very notable people ya ko mea pena ala ke whakaukau pe oku credible pe o kai ke credible pe au mo ua uia mau ngahe mea e whakatahalo e pāti kana amanaki te u aha ke pompong e tahaku o headline mahi newsi ko Phuket ai taravou ko ni we kai mi hoko ia pehe again o ne hanga race ai fu fe hu ia lahi whaka uria kai ke fok na kai fok na tu eta programa he issue gon ya lavu ka mo minister na tengo na ke fa fe mai por hai whakaukau ke hanga no hendolo ke isi o me pena pehe fo o pe ke isi ke tau lava fua kai ke anga ai fonuan ke handcuff ha minister e pe hanga tonu mai pe ha minister o hanga tonu ki
Lo tonga pe ni minister ha don tol so ai tau la bo excuse me ai ko ne ko ya mo ko ni amanaki au ia he osiangi ai mea ne fai he reka e rieki he ko ngai na tuka ki minister polisi tuka ki pe mo taha pe he fare tu I tuka ki pe mo princess pure ngai mea na ko ke tawanga tala no I siu pe he ka ko ta mea solo na hanga fatonga nai na aku miti mo reka ko ini ke ne hopo ke ne hopo ko fa ilo he ngo India na ngata iloa tau marewa io peau fetu taki mai taha ke tokoni ke reka fika ko ne hopo e ko fa ka ia reka ko ke iri fia reka e pe tokanga pe nga popula pe ko fa no ke mahino ka tiau ko ne peisi ko whakamakatunga ne ngau e whai o very firm au pitoia ki au e psio ku kakano lere ene peisi ene conviction pe ko ene tui ko ngau e ko ne court given pepesia very firm au pitoia ko ta konga pe ko hanga fatonga ai o ko kai ne fufu maku push ai foi hala fononga o me go ne fai ne anga fatonga I potentially hoko ke o me go lava ke pana ku to koni leva ke re ka ke ne hopo pe mo India he ko foi tikite ko ta tikite ne la fo sol pana interest ke usio ke foi fora ilo mana tu kawa we have fora ilo he lao computer e tu go phone one e time go na hanga yo o disclose ai palpare mago go he ton phone mo sola ni kana kawa we have raki fofua fora ilo he foi lao kana ge pe ke au ya hopo pe wai mata vai ia ka ia au ia pero awe au ki ai pero o mai ko here ka ene tikite pero tak sai mai no ka fui lao ko no ko me no molo tai mini ka ta ka o ne fe ma ko to ko ni na hime hani hopo o la ko mai tikite ke to alpa to clave lao te ke lao ki mo to alpa lao o sko no mai tikite pero tanga sai tu ka alo lao o te to o mai le vai fare ya ko e fa so se mata no me te mono mai ki fa mata fo ka ki affidavit ai intia ko na ni hanga ko o ne hanga fa ilo ai masi ko po gospo ko blau ko ai fa mata fo ka ko tange ko ele meniti ko na fakasio he tikite ke mga tuunga ke nga ke sio pe waha hakakano he ono ta tikite ko ele meniti ko ke yai ko yai ko fo tu wat o te to hela ko he ai loya more no ai ho silini e more no ai ai silini he ko ngau ko na roto ki fa hoko ke to koni ke reka yo no fa o ane ene to ton fa lao ko o si ko si o ko I he ne la tikite
pe au fare i lewa oe ho haa ia ki he mea alu pe ia tariton hia pe tukuange ki he wha mawanga he koe mea koe nau pe he toton ke as he tikite he whamatala whakawau koe ke asia ke unga kaya hawhai ngā mga tuunga o kai ke urea aki ko nga he ke ilere hopo ka koe mga tuunga e nau sio ai koe pea mao he ako ya alpere ka o ke no fata no ke masi tu kana o silo pe ko ne tariton dia pe e tolo e hopo ka okay ko wa ki uia o lo tonga tua o ko ka di masi o amai ne tikite nei ko failo he foi mahas pa o ke pena os alo o kumha han lawyer ha advice me lawyer pinta mai i kai pa tua fe wa o whakau ke alu ke hentolo fe ta mai rewa ia ai pe ke alu tai halai ko bet o ku ke awea ko foi tikite ko na o malava ke tau tia ko ta kilo po nga popula ta hongo full so ko ntok awea ki foi mea ta alu o wakai ki toloi kai he koe tonga whai mau hopo ai whamau lahi. He issue ai mea tau, he. Ka ko uhinga i whata noa, ai mahu inga ko koe ke well informed ka kai, whekau aki moyanga tua lao. Ka ko hu mai koe re ka ko koe, he osi ko koe, ai tolo i pepa tala apa. Tamai toki tufa mai pepa pa toki. Pa mama tukuai, alwe wau ke hopo he whamaulai. Tako ko vare ko he ku sio hifo. Kai ko tuk tāpulu mai aku ia. Ko e vef ko tupe hopo pa le leo ke tāpulu. Tako ma tuku mai ko me tāpulu. Kai lane kau mea he clubhouse ke sio he laivi ko. On the expose sai ko me ko hina fata no ke i solo he na amanaki he fiasco ya o alo ke mau ki program amanaka he fiasco ya ti ke pompong o fa no ko ke ele ka ke hoko ya pe o ke timing ko ke no fo filipe ko o si ko ahoni ki plate ma ho poto fa o sa pompong o no fe ni o tari que fai ta polo karama ka to ki komi ange pe ko fa hu pe o vale o ya ki ho ga fai ni live kai ke o ko foi hala fononga tau fo ai foi hala fononga pele ngese he fo o na me pas mai sol se ka wa me ni trucks ka ko fo noani ko toki fonua hini tu ta maki ka pau e tuku noa e isiu gani ka pau tuku noa e isiu gani e taula po tala me amount of trucks of who mai me wawa kai ko no toki fai enia has been a while. Mahina be foki e biveni na iai foki hangina tala noa ki ai. Mei wawa u na iai iote na ma wai mo drugs mahal ko kilo e wangeau be fiha na lau goni o ku na awa foka au hai asteria pe ko hatu unga na ki ai. Ku whainga foki e pure anga he taimlahi ke tāpuni a malai wakapuna pe mo wafu ka ku ai whaitu ko ne asi ko ne anga fu pāreti ko ni ko whakatoka i kristahi ko ni he drugs ko ni wawau. O ku tuku ne o fongi e kakai ke nau te whakaukau ke lahi ki he fu drugs lahi o ku lava ke whakahu atu pe ko whewhe tu hu atu i aiki tonga. Ka i whakaukau ko ni kakai ke he whakaukau ko ni mai e ki tama e afi mei mo unga. Ko konga ni o ku hange ko na ki tala noa ki ai wha o vare. Ko ne hanga tuku mai ko taki o kautila drugs ko princesi pilorevu
Pea koe ne tu unga rewa ko ia, koe ai rewa ai whakaukau e kakai, o ku wha i ua rewa anga tala noa ki ai, pe ni ihi koe ki aha whakamooni whe unga, ke ne o mai ke lava ke tauhanga whakaukau aki o ku mālohi whi whakamooni ko ia, ke whapapau i ko ia. O mahino e tuaksi o kui tonga na ia, ko mo vete ngai fu pāreti, ko tala noa ni ko ke kumi kau ulu i wheke ko ia ni o mahu inga ia e kakai, pe ku whotu umai he ki ta maa a hingoa, pe ku pehe rewa he ta whaake taha, ko hako ke awe ai ke kau polisi, ko whe u whakamooni ke whe unga, pehe rewa he ta whaake e taha koe ni whakaukau, ka pau rewa he kose ai tau lao fo o, ko te rea he mea pehe ko lau i kovi ia, i he tau lao motu a, ua lao me lao fo o koe ni hu mai, o sto tonu ia ke whai ngā ue kau polisia hange ku ke tā noa ki ai, ke ki tama, ka ku ke whanga, mpepa ku ke mamari e pe ngā ue ia, ka koe mea iau ki whakahovare tai ni mea piveni, eh? Koia. O kai o fumahino ia ko hai basis ko hai mga tuunga pe ai eke whakamooni. He solo. Koe whakamooni ko mea ia whare hopo. Koia. Koe oku kehe whakamooni me he mooni. Te ia tu totally two different things. Hange koe ni, te wat whanata koe ni. Nā whai whake au ia lau. Mea te tau i he wafe manima, waf mafa, waf manima. Nā ilo au ki he mooni. Koi. Pena uhinga peheni anga i whakarea, ke hanga ange o te whakarea ange i whakaukau he. Nā pehe whoki. Tai moena ula ki hanga i o tukuange mai ai palparema o whakahoko, whakarere business i o koe ai tonfoni. Ai koe na iai atu i nima. Tai moena ula ki hanga whakahoko mai o koe ai palparema. Wai ai nau injustice mo ngai mea pehe. Na ha urewa whaha i e taha. O tala mai koe ko hatama accountant ia uia ke ilo ngai mea whaka accountant. Ai koe nau excuse ia. Ka mahal na uki he state pia uia ko anga koe e kio ko relate ia uia ke ki reka koe. Mahal na uki he state pia u koe ia. Ai kai koe ke makupusi ia ue mea koe o toton ke whai ma mea. Mea bena ku ilo ue ai whai hala. Sai. Koe kampeki koe he taimua na hange sound, they make it sound oko there's nothing. Koe hange unau ai hange ai ke to'o maa. Koe kampeki nā ku haurewa ke whainga whakaukau koe ia. Nā ku hangarewa o pore ai pirinis kalauni he aho koe ia. I he natula koe ni. Hanga whai ha mea ke isiu goni whai e whelau aki. Pea ka pau te ke hela hono whai mea koe ke ilo o kou loi. I was willing ke bear the consequences. I was willing ke o atu hoku ulua tu usi. I he uhinga pea aku whakahela ai ke tau whakakikihi. Ka kia au o kune maue o wholoti. Kai ke whemau ke uhela ui a rata pulu wate ai whakamooni. He koe uhinga koe upe pāmu umea koe toa o kui ai i loto ai i he kautaha. Na koe kampeki nā whairewa ki ai koe pehe. Please do something about this. But nā kusen, tai mani na mga awe wa awhi au pito pia mo ofe fine koe ne tui. A latu fui peka. Pa nā kusen ni rewa information na aku mau e au ki ai. O kore ki ai ke alo ave ke ne tamai. Ai a kon tui koe taimine. I he uhinga a aku he hoko
hono tuku noa e mea koe ni ke unstable ai he koe ne ilo pe kakai ngai whamatala koe a e unstable nau sen e au ia ke sea whare area a ko ia atu i waka no whanau kore ke princessi ke ne ave papau lava ave ke ne grandfather ai na ke moia tupo fa e tai koe hena aku lava sio he aha ko ia mantu solo na fa no gai na hawa mi motu ko whakakau ia e whanga tangata ko ia ko pa upeo ako ko mea moi ke hoko whaami na ke ia whanga whakakau politikare pe te aha ko interest whanga mea koia e anga pe mahalo e anga whanga whakakau whamotu ka koe taimoi na kusio ai ke foi palpare ma koe na ufu ai koe na utoto no ai na hanga rewa o na manatu rewa ki he o kai ke ilo na moki to hak fo motol ki olunga ia au ka ku manatu koe aku koe ngahi me ai na o hake mau pe he pare mia malolo ai ne fe ma o ke o ai ke whao halao, ke ua pisinisi, ai tokotaha, ai pirinisi, e hoko ki he kalauni. E ne ngai makatuunga, e hanga he kau, he ne kau business partner. O ngau ea ke whahinga, whakaapa o whai ke whare tui. Pamo e pirinisi kalauni, ke tāpalasia, Nai kai fo ke lava hata haia sio ke au ko ia ki he mea na ni hang na makatuunga e hanga he pare mia malolo fau se lao ia na hange na ngahi covid ia hange na rea covid ia tala ku hau mei fe fainga me be ke hau rea ke umata hange na tafulu i pa tau kai ka ko tai mo na sio ai he foi ata ko ia foki ka to manatu ke foi time ya pa ko fare ak fo pa wa ke fa pa ma va ke ta dai pare mi malolo o maka tu unga he fa kau ka pau nai lava tangata ko ni o sio lo mai sio mama o mai te isiu go ni ten hi o ange ku al pe he fa kau sent by god or have the gift ke lava sio mama sai kana ula fai au ya he aho ko ya e kulau ko ni ka pau te fai mea ko ni o ilo o ku loi fa matala ko atu pa ko fie mari willingly ke watu ku lo tus ke o e to hoko ha mea pe o e to hau hata ia kuonga mo kuonga ai ko fie ai ke ki tama ko ni solo the very reason why I silence stare in the face of death ke oua e toi whakakau pehe hata tangata pe ko hataha e fau mai ka ne whatu pe whau pe ke ata loa hane whainga whakamatala ke tupunga i ha mo veu ti stay palaise kai ke solo ko amanaki ko aku ko he mea ko ni pa ko ke nofu pe o ke whaongong hange ko kulau na whanongo pe au ia na kai ke matala te kai ke hanga kai ke eke pe talamai he masi i ka te au ko hai ai ulu i wheke ko hai networka whamatala pe ia ko aho o ua septema tene hanga tuku mai kana kai ke fufie i lau he toko lahi pe kakai ko o fai kau gon ko se miskava ma fengau e aki o ne tala noa ai ulu i feke kai peke e ke e au o kuhinga pe akuia ke o te na ongo i ko kana ne o na fie eke kana kai ka hanga o pehe pe ia
hanga pe o talamai ai respect ke tok talamai pe tai mu ke mateu te wai ke talamai kai ke kau tawa o mai foki foi manga fa ko ini pe tawongo I katoa pe foi manga fa ko ini ko se hu yen ko no foi fakau what if kapau mo leka Okay. what if how are we going to handle it Oi. sai tai da tau pe he what if kapau lo leka Oi. he ko ne allegation is a very serious allegations Oi. to tonu pe ya ke ne own up ke ne allegation ka ko tai mo na matano ma ke hop ko mo India Oi. ko tai mo na usio he tikite sio he me na te ke usio fuka ne live he tai praksio he tikite pe ke usio he ne live Oi. pe au lau pe he lai tuku aki I ko ne live pau tok ha wa ia o sio he ne live o ila uhinga go hono ta tikite ka ko me na trange ospe e ku hanga go o lau go famatala fuakava go India ai go pure go he kautaha ngahi sima ngahi tange ka ko fa ilo ko ni is a private prosecution me he kautaha lao go administer lao sami wai pulu Oi. Oi. ko toksio ya ha fa ilo pe ke prosecute privately ka ko mana tu fo ke solo ko konga fo ke tu kwa ki hele ka ocupo I he ka minister ba ka oficiale pole anga ko foi formatala fo ko ya na tau whanau pe whare area ko sirini ko vahenga ko va ta no na ave ka toa pe ia ki he kautaha tanke kai whamatala I fo ke minister e whafonga va ta no ko si ma uviviria E pa taha ni mai. Asa. va ta nima Oi. ko si ma uviviria va ta nima e tanke vai Oi. Pene ave ka toa pe sirini he tau whare area mo tau whare area o ave pe ia Oi. ki he kautaha ko ia ai I he ne pe lewa e solo e tau whakau he tau atamai le rei pe o kia I te something Oi. it's something that we don't know o kia I mea he kau kia hange lewa o asi lewa o ku ia wai meurit he allegation ni wai meurit he ko allegation ni ko India ko ia o kau he network ono smuggle ai drugs o distribute locally Oi. sai pane ate allegation foki kau high official minister ono mo preang ko ni ono popo ai o business ko ya ko time go na o mai tikite ya ko very essence ko manatui e toki hoko ka toa pe e toki hoko anga whamatala ko ne whamamahi I koe ka pau koe whamatala ku loi matui ko tau atai na koe he koe whi konga koe whi lao whuke koe tau atai na tangata tonga na whake koni sutone tau atai na ke rea tau atai na ke tohi e ne whakaukau koe whi tuku ke hepe tuku ke he ai tawhaaki koe ke lau I kovi ai koe uhinga le vai ka pau ke loi ke fihia ko tau atai na koe ke rea mo tohi o whakaukau koe foi tau atai na whakakoni stutone tuu pe ao whangatuku ia tau e whangi lao elektronika koe ni koe ke lava e ia o to'o hofu tau atai na ka koe tau atai na koe solo whangatangata pe ke rea mo oni
Ai ko kuhinga ko aku kapa kure mo oni pe masi ia. Oi. Ko ke halau ia te hanga to ai foi tawa taina ko ia. Moani apito e piveni ko tu o te mahino ange he tainimi ai whamatala ko ku ke whai ka pau e whakaukau e kainga kuna whanongo he ni ke nau hanga pe o hoko holo e whanki toti i hanga koe ne whela ve i holo ko tuku aki i whokia o koe e tu ia e toko lahi ko mea koe nuk whai he ki tama ko uhingan ka awhi mei mo unga he kai ke as mai pe ia o fola kotoa mai ene u pere ki loto i anga koe nau whakaukau ko inga ku pau pe ai mea ia e tene tuku pe ia ko loki hange beni haki foi keimi ko ki lak taka ia ko o mai nga foi hingoa koe tuanga rege pure anga ke nau fai nau tawhaki nau tolu ai o ko ilo nau lo tonga au pe nau tolu ki ai ka ko tui mahalo ko foi konga ka ko mea mahu inga tahani ku lava he masi i o tuku mai ai foi ai ngahi hingoa ke fai e ka mata ko koe ahono tau i koe fai tonga na tapu mo tau sio pe tau huu ai ki fe ku ke hosanga foke o mai he ta polokalama koe whikau aki pia mo e tuate pa mo ako sita he polokalama lahi ku ta polokalama ai ku ta sio o ilo i koe i hange ko whakamatala o fo o e mea kuhoko ke o mai peha minista o alu ki he ke plisone ko tui mahalo koe whakaukau ta tau ia ku tau sio atu koe ni ka pau e osiange koe kau o ku mo oni whakamatala ki ta masi i koe kau tila o ku nau i o lunga na tolu i he laine hou eiki pe mo whare tu i pa ko tui ko te foi mea fo o ia taha ke hoko mai ka ki tau tolu ke tau sio ki ai neongo ko fuoloa hono tala noa ko konga ni ko loto ko ke ta ke hoko atu ki ai he ko tui ko ta whaako afi me mo unga te tau hoko atu ai ngā ui ko ia mo tau sio ai ki he no huka holo ko hai fua i he pure anga mo kau minista mo ko hai fua ko nau whela vei i ngai mea ko ni whamatala ki ai ki tama ka pau oku veli te e whamatala ki tama ko konga nai maari he ni whamatala na whae tuku aki ne pehe ko toko ua pena nau talanoa mo ia na toko nian ki ai ko se aso vareni tonga taptolu pe amo se ausi pohiva tonga tapuluaki pe nga tai whakamatala ki tama kai hoko atu foke ka analyze so ia pe mo whakatalanoa ka kai o nau pehe ko ne aspo whakasolowa se ausi pohiva ia ke asmo ko ia ai ko ke asleva mo ko ia ta mai o kwalewa me whakapolitikare ia ko hinga ko teufiri i novema pe ko uhinga ia ku o mai ia ki tama fi whakamatala ko ni ko fonga whakapolitikare ia ke ngawe aki pe pehere vai ko fare ia a koe pe mo se aspo hiva ka ko no ko matala ko nga ko me whakahopo ia na ke ngata ai pe te mari fo me piven mo whakamatala ko na ke loto ke eke ki ai ko hai ulu i feke ka na kai ke lava ke eke na ke tuange pe ke toki ke na toki whakaha pe tai me ku nau confident ya inde nau whakaha whakau ka kone e mea ku eke atua i o ku iai na ha whahinga natula o ku ofi i he whakamatala i ki tama ha whahinga natula whakapolitikare pe o ku fuu ata pe nia ko mea pe nia ko ui pe nia ku whakapapau i he kireka ko ui me he o tua whai maana ke ne taki hono tau ai whai toko na tapu. O tawa tai na pe foke tangata ia ke ne articulate ne opinion he ka koe mea moni o taha pe moni there is only one truth to anything he koe taima osko e ku whakataha koe mai le ka he aho whalaite whekau aki moi ne hopo he nai whai ne hopo he moni te ko hinga e ma whakataha koe ke sio ame po koe ha tuunga ha wharei e whai ke ne ko whoki koe ke kau whai kawa koe na mau ko tange ko assessment de le ka o malohi au pito and the conviction ke ne court given purpose ko fatongia ko no uia if he have something to live for ke ko foi mea ko he
que no tau e vai lasi. Ko no tau e trucks. Ko na e kai ke o kai ke fu mahenia mo le assess pe wa hane whakaukau whakapolitikare. Kai ke a uge i ku pe ko mepe na kua uge assessi a kuia o ku fu malohi au pito ene conviction. Pau tāna pe ka nau tolu. Ko ene paces, ko makatunga ai pe ko makatunga tuuai o sorry. Ko kuinga he have faith, he is convinced that what he is doing is God purpose. Ko ene God given purpose here to life. Ko hanga i assessment ke reka. Ko feto kona na fai gai na ngata pea ik whakaukau ki ni ki hopo. He kono mo ni e solo ko lava o fat te tato polokala mai hange ko hopo ko. O ko lava au ia whakapapau i o tokolahi ka kai o kui pirisone. Na e kai ke totonia ke na ona toku pirisone. Ka koe uhi koe nau inability ke nau hanga o kumiha ha fare le dei whakalao. Ko tu foke e pi veni koe e whakaukau ko whakaukau atu he tai ni mi. Ko inga he koe huu foke whamatala koe ki tama. O ko ilo e au ia ko toa ni e umea ko ne taki ki ai e whakaukau ai kakai. O ku tuhu ia ki olunga ki he kau kakai ma olunga. I he social status ko he tau nofo society tonga hanga whare tu i alu hifo ai. Aia koe hange na talanoa ke nai koe e toki hoko atu pakapa e alang ko weekend ko ni ko haka polisia puke ke awe ha whainga whaunga ka hekai fo ke lava tatau pepo ka hai mea e hoko e hekai ke lava ia tano e mo o ni ia i ha whainga mea ko pau pe ke asi ia i ha whainga taimi po ko konga ni ko uloto ke eke atu ka koe i he pure anga ko o sina e foko tu uai foki ai va a ko tau i ko drugs ai koe na force ma vahe ki hono tau i drugs na ange na bad set ke tau i drugs na ai ha whanongo i he paremia malolo na ia hane fu ho ha ki he drugs o fika o aki ko drugs aluhifo mi o lunga tafe hifo ai mi o lunga pena e foko tu upe ko nga ko ne lahi ko i tonga ke tau ina kai kia ha, ne te ke lava ia ose pure anko osia, ne te ke mau ha whakamo o nia, to ka whanki whakamaha mahalo ki o lunga ki he kakai koni ku tuhu kia e ki tama koni he ahoni. Koe whakaukau ia koe a e solo koe ka whakaukau e ke tau taratuata. Ke tau lava peo inference, te deductive logics. Te tau lava peo tala o kuia i ai mawhai i o lunga o uhinga ai kai ke lava o whakailo pe puke e koe whakatātāwhak nau lava o talanoa ai foi ai tama officer Castomo koe foi whakatātā nau lava si ai nani hanga o mai kai whakaukau ai whakaukau o kuiai ai mawhai maolunga. Ka pau o kuiai mawhai maolunga. Koe mea koe ke aha whainga maha mahalo o hange koe mea koe asu mai aho ni ke reveal mai ko hange hano ai koe he le kāku pilo levu. Nei kai mama o ia me. Nei kai peke kau ia he ingoa na alua i whakaukau. Koe kau minista nei kau ia he whakaukau. Kau no pere nei kau ia he whakaukau. He koe ngā he na whanongo holo pe me kakai ke pe. Koe whanongo ni au ia me he tamata pulu. He pure e insecti koe mahalo i wafe one of these he foi to. Koe pure e insecti.
Ko e whetūtaki ange ai tama ko Rasaks. Kene pe e lava ke ni hanga o deposit cash ko e ono mano Amerika. Tui. O matala noa i isi ugo ia, Tui. Pe kau aki, ai ko uinga o mahino ko paanga. Ko ne eke ko pe ko paanga me fe tango ngo tama Amerika na mai. Ko na mai po totongi ene waka, ene fu waka ko ni. Mandu ko pick up ko ngahi mea me tahi. Ko fangi waka o mau. Ele que vai pick up. Ko na mai po totongi ne waka ke na pick mai ake mea ena uta po. I mean, ai mahino ka au ia tai mini ko pick up ia ko me tahi, ai he asi ai mahi sirini pehe, a o nau fotu ke tama pure pange ke nau whakatau i ki maka e koe motua ko ia. Kana hui ngai whakatala noa mai ai tama pure pange ka au i he whai taimi pe koe nau hanga racial issue ngon he mea koe ni solai. Ko hui ngai ni whakatala noa mai ka au he mahal nai mawhana mo ia hono ai issue ko ia. So na au mea koe ni e solo ka hanga i lewa wahe e koe. Koe. Au mea koe ni he ne hanga o talamai ka te. Koe pesete hiva ai kaunga au e kai haa i he pange. Koe ka hanga i roi poka hae uhinga na ni wahe mai ka au. Ka koe hanga ia ene whakatala noa. Pesete hiva ai kaunga au e o kai haa he pange. E tūri he pange. Koe kātoa ngahi e kai haa koe ia. Ki he ngahi church obligation. Ki he ngahi ka venga whakasiasi. Ka koe whakawhehu ia koe he motua pālangi. Ai whakaukau koe peo kui whe ia lewa. Ai koe uhinga whoki. Peo kua au ai au sia e kakai. Ai ngou nau whai kai haa. Koe kai haa au koe ki whakahoi fua ki o tua. Koe. Ka pau koe uhinga nau kai haa. Ke whakakakata o ke ngai. Obligation whakalotu. Maha koe me ena ni uhinga ni hanga koe. Ko tui nai lava i motua koe ni o sio ki e palparema koko. Kana kai ke ne lava o whai hamea ki ai. Mantuka nau mai na toko o matua ngau ka nau o. Ka toku make sense ka au ia ki muini. Ai anga e ni whakatala noa poku uhinga li le ia ka au. Mon lahi a pita. Beni ko tui mahalo koe konga ia koe ki he drugs. E hoko atu ano tālanga i. He neongo pe ko whewheitu o mo oni ko whewheitu e droa he kakai ho nau ata maile rei ke nau lava o hoko holo ai ngahi mea ku hoko pe nau ilo le rei pe ko wheitu e ku whai ai hau mea i e tila drugs mo mea ko ia. Ka ko mea penia ku mahino ki he kakai whakaluku fua. Drugs ko ni ko mau ko e ikiri i he tahi o ku fuulahi au pito. Pe koe ko hamea ia ke tae whaha tokanga ki ai kakai. Ka koutui mahalo ke e ai pe ngahi polo kalama he kaha ute ta te lava pe o hoko atu. Moha te hauha ngahi information for all. E lava tokoni ke te whakamāmange ai ngahi mea koe ni. Patau toki lava rewa sio atu ai mo tau talanoa ai ko whe mea matawai vai he sistemi o kei malawa ai ngahi mea koe ni o hoko. Neongo ku o si ai mea lahi ia ku o si lava pe ko ia o ilo e feitu ko matawai vai he sistemi ke whakalerei i he tuunga koe ni koe drugs. Ka kounga koe ta taimi ko lot pe ka pau e te taki iafe hake ki whare area ko tiu nai mea mahu inga ai. Ka pau kai ke te aha mea te ke te tānoa whaka osi mea i he drugs. Ki iafe hake ki whare area ki ngahi lao whakaanganga koe ni ko ave ki whare area. Koe ai ha whakaukau ki ai ha mea i ke mahu inga i ai ke vahe mo tau kai ngā ki he toenga koe ne ta taimi he ahoni.
Io solo. Kai hoko pe he trucks. Oia. Kawen ngahi mea solo fo o katoa umea go ni pa waipe o tuipe waipe fekau. There is a message behind in all of this. Oia. Koi mea fo o en solo. Follow on be ngahi mea fo o go ni me to follow nai fai he ne afio. Nai fo o en natula. So ko fai mea fo o en nai hoko ni nai solo. I whare area. I never once ke uhanga o whanongo ko halao ko whotu mai me whare area. Whotu mai a he sea whare area. Koi. So o hanga he foi mea koia create ai foi scenario ane nai. Foi scenario fo. Ko foi scenario koia. Ko mana tui ka pau ko foi lao ai se au pau ke step down leva. Ai pehe ka pau ka foi i funky committee. Ango tu funky committee whare area. Ka pau te whahuha foi lao. O kai rewa ke it's a conflict of interest ke sea. Ono talanga e foi lao. Ko mea kana hoko ane nai e tolo. Kai ke lama, kai ke ilo, kai ke hoko foi mea peheia. Ke fotu mai, koe foi lao fotu mai whare area, fotu mai he sea whare area. Sio pa koni toki hoko mea pehe. Pea toi sea peia, pea toi fotu peia de foi lao. Ke ko kuhina e tala noa ke maari e. He kuhana he umea koe o mai mea te loloto ang. Kone loloto an solo. Koe uhinga whaulao a sea. Koe kai ke whai he kau whafafonga o nau whatongia. I kai koe. I kai koe uhinga i a kau whafafonga ke nau o whaue lao. Ke ave ke sea. Kone toi hifo mai sea ia. O toi whaua ke lao. Koe foi even koe ia. It's amount to a lot of things. O koe ka ki mea titi. He anga i o so. Koe foi lao koe ia. Kaua i ne peheka over. Ai kilo o import mahataha he kilo i nima. That's koe hia matea ina. Tau tea tau koe. Mari. Pea mahino le vaia o ku mooni e tau tala noa ke tau i e trucks. Ke ua te hu mai he whanua. Koe. Koe. He koe mea nia nau wha tai fie maari au kia zolo pa koe iro pena to rea kia ki ta polo kalama. Koe hae maka tu unga o kua mai ai ai pure anga mo whare area tala mai ka kai tau tanak pa ang ke tau i e trucks. Lolo tonga koe kau kai haafi kui loto peia. E fuloto pure anga. Ke tau toe more. Hela ka kai he tanak pa anga. Ongo full million. Ke tau i truck. Does it make sense? Kau kai haa ia he. I loto he whare area he whai whi ngau pango pa nau te kau pe he o mai ke kakai ke tau whao halao. Nau pe lao ka nau manga takai hol pena tolo. Na he mana tu e tala noa koe. Ai whainga koe kau saini si ma kau computer ke invent ha whainga mi sini ke. Ke ne lava ki teki ki he ai waves koe he atamai tangata ke ne komiti ha kai ha. Pe lava he mi sini o witi whainga waves ko dispati me atamai tangata. Pena nau hanga rewa tesi. Pe hanga rewa tesi i ela ei. Ai ko hataha o kulua hea ke he molo ko ia o whakaukau kai haa. E pipe ki misini pa te na puke rewa. Pena osiko koho no raktesio. Ma e toko ni manoa he molo. Nau hiki rewa fu misini o alu sene. Ai ko nau ki test random ni. Ma e toko te au e rak aha wena fotu o he fu molo.
Kanau pe na u fa o ke nau ki pe mai Pasifiki o hiki mai ki tongan ko la ki to ta pe fu misini ka sto mo I wa fu mo le fu misini ko mo lo fo ke fo ita no ko kakai ko ko ka falala ata very culprit he mero ai o me ton ya ke tau ke situation ko na tau to lu tai mi na o mai ko na to lu pe ni o me ka ko me ko o fa me mai ke fa no ngo a ko na ilo le pe me o lunga ai ga fu network ka na ma to o finga ke tanak paanga kakai ke tau I le ko na to lu pe lo to he ko ti mahalo e piveni ko konga ni aku hanga ko na ku kamata ake ta plokalama ko konga ni o ku ongo apito ia I fonua fakalufua pepe he fuku moto apure ang ai konga ko ni he te ongo ko ngai ongo pehe une hanga tuku hifolahi apito ai tunga ko nengo ko traxia ko fume fra maman la pe ko tonga pe ko la pe mo ngai fonua ka ko hinga ko fehu I fokia fehu ia he tokolahi ki fonua si ka whainga ta ke mau haki ulu I fe ko ngai fonua ko mau te futakia ka te olfe fahu mau te futaki fonua ko nai feta kai olpe o se pia ta ia ua pe fia mau ko tonga ia ku tau whai ngai heki foi pili o te ka ko pe ke mau ia io he kula fo ke u me solo o hake tai mi ko tanga tai ko sione Filipe o as ko he lau ko a fi me bo nga na ki ngau e ho ni na whanongo pe he tama ko ia ki mo nya ko ki ki fisi na si to no he na mahenia mahal ko smate ke ai tanga tai ke ko na ya pe ya ta I mai ka kasto mo ya mono api ai watu ko mandu ko mai ko container pa watu leva ka kasto mo o si na ya pe ya ka ni vera mai ka nga we ya mono api ka ko fa no ko nga ya ka pe fa mi e dia ko ke ai ya ko fa ka ke ha wi ya o fo o ai ai tau foi ngai foi hala fononga ko ni pa hange tau ala la vare ko nga ko ne se lave ia ko ni ai fare inacio pa hange tau confuse hange ko tau ala la vare ka ko kau fo ke ni solo me ko fa ta no ai he me ko system mo lao ai ko hinga ta por kalama ke ave ai ngahi makatu nga fo tu he lao o ave fo tu he sino he ko ngahi makatu nga te fito ya na finga tu po uluaki ke fakatala tala mai kakai mo fonoani me fa po uri mo no fa vata ko no fa vata na tau no fa tripolo pe ko ia ko vata pe hen ko ia pe malohi ko ia tu I pena ni hanga rewa na ko me ko no fo mamahi he ksio he hoko mai ngai fu ko nga pe o senture lo tu senture ako o kau ke fenga pe ke ave ka to pe lao tu he sino ai me ana fenga tu po la ko to ka pau to mo I ma tu po la ke a ta e fie mari la flauia mana he kono inga na ko pure lo tonga ko ki mo pa hanga o mai ko ni stutone ko ne to fo la na pe ko hoku lo to ko ye na hoko ko lao ka ko mama mai ki ai he ocean centurion nia se ko mama nia na to papi pe a be ta val to mo fu tu fu tau be ai sia fa no pa fa hu mai ko ko nia ko si teu fa fu tu
O te ke tau malahe tau toria mi foi whakapouri o ia e so. Kei. Ni e piveni o ku tui mahalo e mahalo pe ke wika au te tahte hoko atu pe i tau tala noa he a o tuki ai koe ngahi mea fo o pita hoko pe mo tau ki le si o hifo ke ngahi la fo o kona ku whahu ko ke whare area pe ko foi lao ni taha. Koia. E tolo na. O ko wha mai ange o ki whakatu pui taka tia foi lao. Koike. Foi lao ko ni nau whanongo hake nai whakatu hake i whare area ane nai. Foi lao ko ni ko whakarere i ke foi lao pe ko nai toktari pe tau ko si ai leta mea lere solo ko mea ko ke uhinga lere ka tiao ko hai places oi makatuunga oi foi lao nei ko foi lao ke holoki ai tautea me panga ni mangiau ke panga i wangiau ko uhinga e fehu ia anga ai mea ko whaulao. Ko hai places oi holo me ni mangiau ke wangiau. Ko uhinga solo ko tala ko na ta ostala no ko tibe na ta ostala no se foi lao ko fisi ko spot fine kita ko ka puke kita he ka polisi o kai ai o tui hotoreta o paanga e valu noa ta foki hake pe ka whakafonga whare area ane nai o whakahu atu ke holo me ni mangiau o paanga e uangiau. Ko kuhinga ko hai makatuunga e uangiau. Wai 200. Sai. Katahanga vete foi whakaukau ko ia. Ko speak limiti i he wherere aki holo he koloni, he whonuani. Ko ni manoa he te lere he ngai wahaa loto kolo. Te fitu noa he te lere he hala vao. Ko feu i ko ha data ko ha risk ko ostanaki ko ha issue ko tanaki he potngau e polisi mo potngau e moi ke makatu unga hono tautea i kakai e taereta ko ha me ana e hoko ko ha statistika o fulahi he kono inga solo o kai ke utui ko ha o waha impeki he te rere ni manoa mo te taereta. Ua, ko tau whelere aki holo ko tau ki o kai fuka ngai fukolo siti la lahi tau tolo. Ko ti lere me ofise pange ke whare paanga. Ko ngai holo ko ia o i he whemo e kina o i society mo e kakai. E malawa ke tui e ngalo atu e ngalo e. Ka hoko e fo i lao ki sa newsin. Nehanga whakamamahi e kakai. Peki au. Na o si mahino le reipe he tau o si solo. He talanga e pacheti. Ko o si pe tari ngai foi tau tea tak paanga. E ni mangeau mo te lau wafe ko ni he whakamoua i he hala pureanga. Whakotu mai rewa fo i lao. He wike pe ko e taha. Ke tānaki kātoa mai e paanga ko tō peu tānaki me ngahi traffic offences. Ke unaki ke whatonga o awe ki he tanu halasol. Ko uhinga o mahino kau oksisi e wangeau ni mangeau. Ka aku ke ka pare te kau solo. Ko hara vai pieces ko hame tau pe hai fu me o mama ko fisi au lere valunoa lere te au anoa.
ko kuhinga pe ko kuhinga pe o mai whakatata ofi ko ko te ilo hange ko motor ko nei la de pat kana te kai ni mai motor ya mai te tonga sai ko meta ki mua ke waki ai lao e seatbelt o waki ai I wrote with you me le ke waki establish ya o ke le pe me le pa ke hare ta ya i solo o ke heka pe i morina o kutatu tatau pe mofisi ke iai ha me alere o heka mui heka haki me haki ki ven tau whanongo he mate he ko tok mate na tok hoko ha pai ko to he ki ven ai ko sio ko lao ke makatunga he issue ke o mai ko ko malu mo le ka kai ko lao ko ni si pero mo ave fupo o ku whakaware ko utoko via ga o me whakau o ira pe ke ko no uhinga foki e solo na hange pe o hey ilo but the country need que to rethink que to rethink ai hanga e tau na fata no fo solo si o varia ka we ni mo sa volo ka mo hul palo no ka wala imas moia o ko tu kina hi fainga fasi si a ko ia ai ko pa te tau te lava i tau lorea ki nai palpare ma ko ni ka ku pepe te ko tau fononga hi fainga whakau ko ni te tau alua i fe ngi ku ki e ke tange to ko sio ka pau ko ya ngai pe wa me e ko ki la va sio ke ai ko ke la ko sio ke so e ko mo na pito fa batala pimen o ku mahu inga e ka fa lao ke na fa papau i ko lao na o mai ko lao le rei ki fa lo ku fu ai e ko afa ke na tau fa kau ko na ta langa e panga ni mangi au ko fu mo uala ko no tau te ai e kakai pe ke ngata foki ai hange gogo ke tala mai ko se amu ape se pel pa hala mui pe ke he kapeka kai he veni hala tu pena telefone veni ka kone au magan ke ahoni ko na foi riu ko ke wangi au ne fa mo oni mai ai o fe na me ko fi hala ke me ko na lo tala tu pe e ko ngai ke no fa nga ko foi lao hanga ko tala mai o ku neon o ku holoki fo wangi au au ke fu lahi pe ia ke lava faton huia e ngahi mea koni ku whai ke hano whawhihui. Ka kote e piben ko e foki pe mea koni mahalo ke whakau koni ku na o mai pe he tō wholofola ne awhio. Ke kakai ke nau tokanga, ko alat fueni ke whai whiri, ke nau tokanga au pita mu whakapoto, he koe kakai koni nau whaulao koni whakarea, koe kakai na mo whiri, te mo whiri whakarea. E au e tau mai e osi ai wharea, o analaiso atu ai, mea kōk whihala ki pia ngau e ulo ono whakaukau i, ka koe mea whuki a kakai koni ku nau he te watu e whiri, ko ni ihi koni nau whai tau whaulao, ko kakai ia, te mau whiri mai ki whare area i no ve ma ki whahatokanga ki ai piwen. Ka ku tui mahalo ko ngā ku ose ta taimi he taini. Ko ia ma ki whailao e taha nei. Mawe ta mara staimi. Ia ma ki whailao e taha ko whailao ki ai nei aspa he mea. Saibe te ta toka hokat pe. Ko whailao ko ni solo toe ngari ware ang whailao ko ni. Ko whailao ko ni mana tui ko nai hanga pe e whare area ia o whau pe e nau wahe mo nau benefit mo ngai mea la. Tuto, ka koe ospe foi te mea foi tau wha, ospe foi te mea ka pau tohe whiri e alua mo ne pensioni ana na lau ko e malupo. Alua mo ne pensioni ana ku takiru ni mamano, or something like that. Sai. Ko foi lau na to asi hake ani nai, to ngari vare angi, ko asi ange ko ia, ke ai pehe mo kau ngā ue. Ngau e whare area. Ka ngau e whare area. Ai a koe kau ngā ue fuka kau ngau tu ma uia. Ai ospe foi tal wha, toho pension pe kau whawha kai ke nau toi hoko atu, toho pension pe. Ko masi e sol.
Ai ke, ka kono le re ono hake. Kaha makatunga ai ke whakatatau ki ai kau ngau whare area ki he kau politikare ko whiri mahe kakai. Si I he solo. mai wahe, he monu ia. Si solo, kai peke, ke au he kai peke te ha whainga whaton hia e fui ai ko ia ka au. He kusio. Ka kono saien solo no hake. Ilo no hake, to tonu rewa, ke ririu rewa ke akiu e kau whawhawhonga e lao. Ke to'o au pito ai ki fo i i nei fua ko na ko ai ke nau toe ke ospe foi temi nau pension. I ka i halai. Ke au au halai. Na ko ai pensioni solo ko toki osi ho tau e tahanima. Pea ke toki maurewa monu ia ko ia. Kono hinga in solo. Ko hinga ke taingo o mai kau whakafofonga wharearea o mai ki wharearea ko o ngāwe. Pea nau ngāwe e whalala kakai ke ua te nau toi tō. Ka nau hoko a o tau e tahanima. Koe whahinga whakakau ia koe na ke nau ki hu mai pe nau tolu. O tata ke lai taha te nau te pension pe pa nau ona. Koe whahinga whakakau ia solo. E koko na tatano he mea koe ako kei revo uluake ai whakakau. Mandui na tatano he solo taxonomy oku progressive a level of intellect. Koe basically beni, koe basically ai te lauto identify pa te describe. Describe. Koe te sio ke fuakau, koe me peu te ilo e fuakau, o kulanu bata hano lau, kulanu hae, koe describe ia. Koe alu koe level of intellect o hike fo i level e whaa. Koe whainga whakau koe whainga whotu mea koe. O koe kene whatu e ia. Ke mahu inga ia tangata o alu ki wharearea. Kene ngā we i e whalala e kakai. Kai lawa ke tolonga e ne nofo i wharearea. Kane toki mau ha monu ia. O manawasi nā hange koe. Koe rea koe mō kōlo. Koe anga mea u tok pā me mea whana ha mea lahi. Koe ki hake mea pā mea whana. Mea pā mea whana. Koe mea lo, koe whainga whakakau e o mai he wharearea au ni. O koe ke nau toka nau toria pe nau lava e ha mea. Toka mea nau toria koe hae nau mea e tānaki. O wange whoko lau mea. Mara fefe ke ilo he mea mau ingai pā mea whanaga pau pā mea. Fui taimu toa pe. Man, yeah. Ke sol. E peke tau kata ko ngā tau o ngoi o hafoko. Nau tāno at ko amasi e whakapouri hake pehe. He ki consultation e lao kon ni sipoti. I felt very insulted. Taingo nau, tangu tua i mui. Kana o mai o vili mai ke. Mo whakao ngai, mo kai mega nago ifo. I felt very insulted. Ke fukakai mama, attention yare mo ka office ambe pol ngau e sipoti. He kono inga solo kwa ke tui o kai ke toton ke nau tai ilo ki ai. Ka pau kwa ke nau ilo ke palaku ai foi lao. Then that's a different beast. Ka ki au na ko ngoi o insult intelligence ka kai fon one. He teke mai foi lao with full knowledge. O ka ya ne kwa ke Kako no whakau he aho ko ia. Hange pe ano teka tu he kaureka ke kai mea koe nau wifo. Mai kaureka una namui kai ko mau tōren. Ai o lere hake, kai ke mau whanongo haka ne nai me si solo. Ke wharearea ne nai no. E ngai whailao kon o ko uhinga e ko whamatala ko e more uhinga lere i.
kai ke a mea whakamakatunga. Toi whakatua mai ke toi oange mai ki kore tiwi ma wahe ia ai kau ngā ue ke nau mātuku. Ange pina hana ona tō kai pola au kai ka mea iau. Ai ke, tau ongo i whoki heu. Lai ngai mea asi mai o ngani kau. Koi. Kono sai pepi veni ko ngahe ko e kone tu he tai ni mi ku vave apito ke fai fili fale area. Ko ngahe mea ko ni ku fra hoko ko ni tau fra ampe e hu atu ke fale area ka fra fofonga te na lava o fra ton holo ngahe mea ko ni ku tau uhinga at ke kakai ai fai ai ko e tala noa pe mo ke ngahi mea ke lava ke make sense lele e tau ngahi mea ko ni ku fai me fra tanga ko ni ke tau tala noa fanki monu ia. Aia ka pau e alate whakafonga ko ea tau osia me whale area pe a ostu o wha ia hene mo ui hu ia ki whale area time kehe ose ni ngai fwoi te me wha kehe ia. Aia ko ne pension tu o wha ia ana me whale area pe Oi ia mai. Pamare vare. Ka neongo ia te tatoki hoko atu he wika hau. Ko ngā he kai pike tuku hono e hoko atu e proklama ko ngā ki he wika hau. Ka pau te hamea te ki te ki whama apo mai pe. Ka ta mawa he hoa tani. Ka ta toki hoko atu e proklama whatwhanua he wika hau. Pea mo e ngahi mea e hoko mai he ki wahatai mea tuko ni. Ia sol. O whamalo te he lele programa. Lahi pefe mo i kina. Ka ku mahu inga ki tau moi e mea koni. O ku rotonga hangi o kuluki ai whanuani a hon. Koi. Nai a hon. Ka koe whakatoa whamalo atu ko. Ei me ke mau taimi whai ngā ue. Ka tau ki break ai ko. Koi. Hanga pe he wharearea ai ane nai o to'o e. O kwai whoke ai mea solo. O kau o ku o pehene anga e whakaukau. Koi. Te whai pe koe, ai mea te tau o whai he tama wharea lea. Ka te ita lahi ang iau kita. He koe ngā, ko hae uhinga, o maalunga expectations ke he whahok whatongi au totongi whai wharea lea. Koi. Pehe o ko mea fua, o ko uhinga frustrate aku ia he issue koe nigo. Ko uhinga ko tau amanaki atu. Koe kakai koe niu nau ave ai interest ai kakai e whanua ki loto wharea lea. Whare maalunga tae. Koi. It appears to me he ahoni he mea koe nei. So ke, ai ko kia au ko lau kon ke foi lau kon ke holope me ni mangiau ke wangiau. Foi whaka aringa lele ipe. Koi. O koe ke o mai e right change ia ke kakai. He kai peke o hinga he wangiau ia ka au. So ai koe ai peke asi o ki holo kifo ke whanonga kakai o ki holo. Ka nau fie maari. Koi. Os ka koe tala noa nau tala noa ipe nau dole nau lele. Non la. Koe fu ka inga koe no tau tolu o ku strength ti fisi. Koi. Si solo. Ko whanonga uia heni ko tofa paanga mo ko kuinga foki ko smalu o tau society hen. In a scenario like this. Koi. O smalu tau tolu ia hen. Ko me au toton ke ave kai tokanga mawahe. Pe ko hae founga. Ke whakafoki mai aki whaahinga koni o kei staka i fisi. Nau whanonga ke talia minister me te ki whakamatala ia solo o ku stranded i whē, i ulope, i whē, siapani katoa. Koi. Solo. O koe ke uhinga lere ka te au hae uhinga no whakamatala mai palparema koe. Koe palparema ni o ku ofi, o ku tangi mai o ku ofi. O wui koe low lying fruits. Whakanatula pe solo, ka pau te tori a te fumeu, ka mata pe te tori he mea maulala. Solo vai palparema he mea, the small one that closer to you.
toki solo wa tu e na no fo pe na to na ngahi apio stranded ai ko ka me go no ko ofeina o ko ofeina ka me go he na fu na fo ambore ko no fo hotel away from family o faka ngongo ai ke finga i mai na to ke na foki mai sai ko excuse ta o hake ko hinga ko hinga ko oho ai vai la si física pai oho i tongan ka pau o mai na to pa puke hata o tongan ni to fatu tama kan solo ka o mai na mo ni fix ko I'm ma inform me ka fai tu ton ko fisi o spuke to tol mano tupu mate to go wang au tupu that is 1% death rate less than 1%. Ko statistika fa maman lahi ke 1% pe mo na tol puke to te au miliona mate to ta miliona ko kono farea ko ke lei mainstream ko to te au ko to pe e puke he coronavirus to ko ta hai e pau ke mate to ta pe solo ko sia to ko no pe to ko valo ka mate mo he no he foi to ko ka mo no pe na wa to ko ko poini kono ai ke fai fia ye ngawe ate ignorant ka kai ke fai fia ulaki ya ua o sia vaccine ke huhu aki ai kau frontliners tolu o kuia quarantine pe ko ki foi to ko ki ka pase ko si ma ko ki to tolu mo fulu ke no fulu o kuia pe ngai feito ke lava mitigate ai me agora but do something ko poinia ko aku ko hange ko wash hand ai pure anga pa na pe he ba e o ka fatu dama ke fa fok mai na tol ai ave atu na tol ki vanuatu pe ave ko ki fe ave solo fe ia lahi ai molare mo i fonwan pe au na tala au kai he ko ngau ko ka kai tui solo pe he now fai pe me humanly possible that makes sense ko now at mai but now tuang ele va toinga the rest tuang e ke ive o tua ko anga ik fa kau to tonua but we must show compassion ki ho tau kaina ko fa hino na tu ko PCP hiva na malu pe na tolu ana e foi a hetere a hake he mounga fa kau i ai ki sipi ko ta ha ke stranded that efficient ko fumatu aki tai fakau ko mo hange pa ni tu na mai ka tau mate ko pe ko tala ko o ke lo tu ke o si o ke o tua ko mate ko foi mata pa pe ta te la va si o ke o tua hange ni li fia ke mate ma si hange ni ko ke fe si o ke o tua oya wei Maria pito mago sa kita tuku ake foi popo Maria ko ya foi fra ma popo mai ko ya piven winga he ko se ko foi me mau inga ni tene to e tau lifia he mate ko inga he ko me afu ke tau loto ai ko tau loto ke tau fe lo aki mo tau o tua ko pa ko mate ko fo nga ke tau fe lo aki mo tua ba ko to tonu ke tau te fakau kau falere da ni mi ke nga ta ko me alere ta ko me alere no tu me pa ku ka mo na pit ko isi ko ni tau kai nga tu va kai fisi fu fa o fa pito e tangi ko fa hoko me ai tau fa ambe va veni ha ngau e pre anga ki ai ke si o atu na tolu ki tongana ke na fokiato ka neo ngai api veni malo o pito e ma fa nga mari pe malo e ngai fa mama ko ni ko ke fai me he fat fo no fo o tato ki whilonga ki he wikahau pe mo ta hoko ta e polo kalama he wikahau kata mawa ai kata to ki whilonga ki malo o pito ke tuk taini me ke ta polo kalama o fat ka diko also of that
Malo pito kan la vai e tau proklama ko ia a fat fonua fo o ki he ahoni. A whataonga pēna e ongolere e tuke tiki mōtolu a e proklama ko ia ko whahoko pe me heni. A pe mo ngai whamama ko ia whatala noa pe mo piveni piukala ki tonga tapu. Mo whataonga e pifo ko tau proklama me me lere si ko e tau whi proklama ahoni me me hoa e ua. Lahi au pito ngahi i siu ko hoko. Aia ko ngahi mea ko hoko i tonga update ma pe piveni. Pe ko tuko whatala noa ko whahoko o moia o ku mata ku mahu inga pito ki he anga ha mo whakaukau. Mana tu ipe o ku ikai ke o atu whakaukau ia ke tukui ia koe ka ke to o ko whakaukau. Ko o atu ko toa pe tau ngai polokalama ke whanongo ki ai. Pe ki toki whai tu uni pe ki ho mo ui ko ko pe o ke pure ki a te koe. Whamori peka pana e toki tu aha whainga whamatala ko ma whahoko. Ka mo mea ka tau toki hoko atu i he polokalama hoko. Pea mo e wika hau he tau polokalama whatwhanua fo o. Whamalo at peki ka sponsor ko ku sponsor e tau polokalama. Hangi ko South Pacific Loans, Stalek Tupo. Pea pehe foki ki he toenga e tau ko sponsor. Na kuhulu atu ane nai he la. Ka te tau ngatai ko ngā ku o koe ki ngā whawawau whi maki whahoko, ka tau toki whelongo.